Karibu sana mwiroreri wa Kuiya Star TV goko tugikiuga ni kwa njata ya ruriri imwe komori athitikaria ngoronge gutwara ngina kuria nyende-ini cia ukinyaniria atukorwo tukirora riboti igie Kare Nyamu uria ni senator uria agikoragwo agithuritwo na kiama kia UDA o ringiri mundu ugutwo Kare Nyamu ni agikorete handu haceke muno na mashabiki kana aria magitagwo haters ake na thutha wake gwituika ati ni aragikoretwo akiyumiritie na agagikorwo akereriria mirurungano iria igikoretwo igitwarithio na mbere ni Honorable Raila Odinga mundu ugutwo Kare Nyamu ri aragikorwo akiyumiritie na agagikorwo akigeria gutariria ati mirurungano ino ya Raila Odinga ati ni ya interest yake ye mwene no ti mirurungano ya gugikorwo akienda gugikorwo agiteithia Akenya. Mundu ugutwo Kare Nyamu ri aragikorwo agiikia ndumiriri haria page-ini yake ya Facebook haria aragikorwo agitariria agagikiuga ati mundu ugutwo Raila Odinga ati mirurungano ino aragikorwo agitabania ti ya gugikorwo igiteithia mu Kenya no ni ya gukienda gugikorwo agiteithia ye mwene. Kare Nyamu aragikorwo agikiuga atiriri, the cost of living is high, we all agree, but how does it come down? The maandamano organized by Azimio is not about the cost of living. They started maandamano with the Fungua server. Elections were stolen, etc., but it wasn't making sense. But now they have found the perfect narrative that resonates with us all, including the president. That is the high cost of living. But just like after joining Uhuru's government and the story changed, that is the expected trend. Lol, you will be on your own. Ucio ni mundu ugwitwo Kare Nyamu agikigeria kuga ati mutongoria wa kiama kia Azimio mundu ugwitwo Raila Odinga no narrative ire agikoretwo akimenyerete na riu ni akikionete handu ha gugikorwo akihocetie hari agikiugite ati thogora wa muturire ni ukiambatirite muno no oho agagikiuga atiriri autoria agikorwo agikigia thirikari ya mundu ugwitwo Uhuru na thutha wake gugikorwo ati ni agitirwo magike handshake agikorwo akihorera noguo arakienda ati agikorwo agikirwo thirikari ino ya Ruto na Kare Nyamu agakimwira atiriri ati gwa kahinda gaka akiri eika kuona ati gutiri handshake igigikorwo igikionekana kana gutikire wiguano ungigikorwo katagati wake na mundu ugwitwo President William Samuel Ruto. Ona kuri uguo ri mundu uwikinita Evans Ngosi Nyeusi ni akiyumiritie na agagikorwo aking'ethanira na mundu ugwitwo Kare Nyamu agakimunengera macokio mena maruru maingi muno na ni hari agikimwirite atiriri ati onake Kare Nyamu akihanaine na Raila Odinga. Gitumi kia mundu ugwitwo Evans Ngosi Nyeusi agikiugia uguo ri akiandikite atiriri, wewe si uliingia kwa ndoa ya mtu na backdoor hadi ulienda kuandamana Dubai ukapiga kelele chuma yetu. Tofauti yako na Raila ni chama tu, nonsense. Ucio ni Evans Ngosi Nyeusi agikiuga ati Kare Nyamu akihana o Raila kuona ati agikorwo agikigirira kihiko gia Samido o hamwe na Nderitu akigerera murango wa thutha. Agagikiuga atiriri ati gutire ngurani na kuandamana kuona ati mundu ugwitwo Kare Nyamu agithire gugikorwo agitwara maandamano ngina kuria bururi-ini wa Dubai ati agikinegena agikiuga ati cuma itu koguo agagikirwo ati gutire tofauti yake ye na Raila ati tofauti iria igikire kuori no ciama ciao cigikire ngurani. No ona kuri uguo nguririkania ati thengia wa gwituika ati Kare Nyamu ni agikoragwo agikingirwo muno kuria nyende-ini cia ukinyaniria ni undu wa gugikiona ati ni agikorwo agikingirira kihiko kia Nderitu o hamwe na Samido. Kare Nyamu ndaragikorwo agikigwagwa kuona ati no aragithie na mbere gugikorwo aki-enjoy maisha makire na mundu uwikeneta Samuel Muchoki aka Samido. Na tondu gikuona nake ni agikiarire agikiuga ati ndeto cia andu eri menda-ini ciendaga cigakiario na mihehu ngina kahinda kangiri guku ni kwa Kuiya Star TV.